Are you ready? Ente ku naon ambek-ambekan ka si eta. Ini ngalamin mah. Motor kopi aja. Akhirnya pada yang mulai kamari. Ya, bikin main. Apel dia. Baik kali mah. Bener ah. Putar rek dengar urang. Si Cemong laparan. Untuk aing malek ieu. Mau Cemong mali para kucing. motor bogok euy. Kunaon? Ieu aing kemarin kan anya meuli aki euy. Heeh. Karena sabaraha we geus deui. Bisa teh bisa. Saya kan tuh mau ke bengkel. Masih mau. Akina ganti aku nina we. Akina geus starilan. Geus tadi lah. Ya masih mau. Urang euy arema los. Ger. Pak, kemana si Gari? Ya. Naon? Di mana? Ya, kurang. Saya pengen kasih kopi motor. Kunaon? Ngomong ini luas. Ya gitu. Kurang gitu. Itu mana? Ya. Bikin lah duitnya itu, gampang pulang anak. Kurang atuh. Teh lah kurang gitu. Ya. Apes anjir karek datang aya ngarek ka base camp teh lah. Urang euy rek teh. Urang los. Aing di dengar mah. Aduh karek datang aya mah geus dititah kieu tah nasibna ngorakeun teh coba lah mun geus kolot mah. Terus dititahan. Motor ngadak-ngadak mogok deui. Apes. Aduh, cangkel euy. Aduh. Cangkel berat euy. Aduh, anjir. Tutup ieu mah euy. Pasti keur sarek keneh anjir ieu mah. Aduh. Jelema tadi teh ngajak teh. Hah? Ham? Kenal dia? Ulin. Mana? Sarek keneh. Udah lima sih sakit. Udah. Kayak kita namanya ya. Standar 2 gelas coba. Anjir beratnya euy. Astagfirullahaladzim, iyo sigana penyebabna euy.
antena kayak gini kuburit juga nang asup lewat mana beurit anjir. Ada ram kabel juga nang lampareun ieu mah. Ya Geri. Kang Ongo sare kene. Begadang Begadang. Bener loh, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Kenaon? Iya, motor si Mario tadi teh mogok. Pulang karek terus? datang tadi teh. Terus dititas nah. Iya, bawakan ke si Pongo cenah motor urang mogok. Terus? Oh, bengkel ASM cuk urang. Anjir, bener. Tang nanti ka dieu langsung pangecekeun juga. Nah, nanya mogok urang teh dulu. Wah. Pilahan ieu mah Ger. Pilih laun. Heeh, pamna. Aya ngapul pamna. Kumaha? Yang satu kurang tinggal kenalannya. Heeh, siap. Iya duitnya si Amario tadi. Oh, ini lama, usah kedong kurang daguannya. Siap. Ya. Oke. Ayo. Thank you. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya. Si Mario Sip, beres. Orang ngecek tadi di toko si Mario. Woi, mantap woi. Beres sih. Oh, si Clean langsung. si motor pembalap. Full service. Orang coba nanya. Sok. Mantap kok. Alhamdulillah. Oh, non ya. Siap. Pulang mana rek ayeuna? Oh. Ayo pulang anak ini. Aya. Oh, ayo nang we. Heeh. Yuk. Kita mau berangkat. Eh. Masih mau berangkat. Ayo nanya. Ya. Oh ya. Siap. Di toko si Mario we. Hati-hati ya, Bos. Yo. Dadah. Cinta. Iya. Tidak. Wah, kemana motornya kok? Motornya Mario? Dibawa ku bawa. Ih, sia nyarekan sia. Aduh, iya masalah dewa. Bucin Pulangannya mana? sih. Dibawa. Aduh, ini sia. parah ya, Mak. Iya. Aku si Mario yang mau. Udah. Udah. Anjing kelan Mak, lu nya. Sip. Tuh, tengok. Parah. Aduh, ai si Mario nak didinya. Lain mangkat atau malah cicing didinya. Pas dicarekan dia mah anjir. Bang ngomongna teh. Tak. Masalah. Pare deh anjing cacing aing sedikit kieu. Lili lah blok teh yang mana sih? Ini nang motor aing. Aing carekan di dia ya. Tapi lila wae. Jadi komo lila di titah ku aing teh. Kumaha? Aduh, maaf. Mana? Motor aing mana? Si Bowo. Copot coba. Tidak sah gitu. Punya Aing kita nak mana? apaan orang tadi itu? Amsani. Aduh. Dibawa ke mana? Hah? Dibawa ke mana? Teuing cici Poma tuh narik jemput cenah. Tinggal jemput saha? Dah. Kena wae ngomong. Kurang. Dah.
gimana ya? Tapi ini gak ada janjiannya. Ah, aduh, maaf Eh. ya. Lama nungguin Ya. habis dari jajanan viral dulu. Oh iya, nungguin kedai dulu ya? Iya, maaf Oh, ya. gitu. Oh, siap. Aduh, motor aing dipake si Gary tadi ke bengkel. Di mana ieu mana? Kunaon wae mah pake-pake ah? Jangan-jangan. Ini sebenarnya sama turun. Ini sebenar. Oh sih, cobaan kurang teh. Teh Cobaan salah. gua jangan-jangan. Kalau harimau. Neng Sinta. Oh, turun. Iya mau pakai orang. Turun. Nah, wae mah pakai motor urang aing itu di bengkel beneran. Itu kayak itu. Bagian hari. Ya, oh lewat ya. Ye, hari pulang lah di Baik, bawa. Ye. Bawa anak. Aing mah main bawa wae hari kurang geus menang hese teh. Aing Mario mah tuh balik ah. Kakak ge dipegatkeun ku si Siska ya menang si Sinta. Menang hese teh. Coba mainannya bisa tuh. Mana motor? Bawa si Mario aja gak bawa pulang. Aing rebok. Aing Dia kok air aja di batu sih mana pulangnya mah tadi? pulangnya nanti tadi jajan Aing mah Arif. makan tuh harim. Pakai helm, pakai motor.